Pemirsa pemerintah Kabupaten Bangli dawag bulan Februari sanelintang sampun ngawit nganggen sistem tiketing elektronik utawi etiketing ring DTW wisata Kintamani kerencanayang etiketing inuca pacang kelimbakang ring DTW Diosan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan utawi Disparbud Kabupaten Bangli Iwayan Sugiarto Mausang ringgalah pungkuran tiket masuk ring samen genah wisata pacang ngelimbakang sistem elektronik. Kantos mangkin etiketing wau kemargiang ring Kintamani. Paiketan dani kantun kekirangan piranti etiketing anggen ring DTW lianan. Rauh mangkin wau masang asiki piranti etiketing ring suang-suang pos pungut ring DTW Kintamani. Duaning asapunika kawentanan nyani kantun kirang. Sejroning utsaha ngicen ayahan pini becik majeng wisatawan napi malih kahanengnyani mangkin sampun dagdag sepatutnya nering suang-suang pos kepasang kalih kantos 3 piranti antuk nambakin pupulan miwah antrean. Pungkuran paikatan dani pacang ngawohin piranti etiketing ring pos pungut retribusi Kintamani. Selanturnya nih pacang kelimbakang ring DTW lianan mindekadi penglipuran purekahan pura pucak penulisan miwah terunyan. Nanging sedurung masang piranti inucap, paiketan dane sedurungnya ini pacang membeli bagan sarang pengelola wisata. Sugiarto mastikayang melarapan pemasangan etiketing inucap durung sida memargi ring warsane mangkin. Lianan punika ngenenin pengerauh pengunjung wisatawan ke Bangli, kantun akehan rauh saking wisatawan domestik. Kunjungan wisatawan mancanegara sampun saen akeh nanging wilangan ipun kantun akide. Sekadi keuningin, pemargin sistem etiketing ring Kintamani sene kelaksanaan Pemkap Bangli wantah metutujuan nincapang kualitas ayahan majeng wisatawan tur metuang sistem pungutan sane transparan miwah akuntabel sepisanan nangyang malih citra pariwisata Kabupaten Bangli. Melarapan sistem etiketing puniki, talar keaptiang Presiden nincapang rasa percaya wisatawan ring kewentanan destinasi wisata Kabupaten Bangli. Dayu Swasrina Bali Pos, Nguningayang.